ناجی به اوای کی اکثر منبر خوابدن باجار دربسیه لوده که جی شهرداری گلی باجار دربسیه جوینا خویا سالیل درخستیه جبنا کم سر وقتی آگاهی نوانجی ببن منبر خوابدن جن و چگانا خو سارا حسن گو نهال وده حاضر سر دمت خوش به دیار هینا که جوین دست پین نکریه ام خوازن زدتر آگاهی انشتا بگرن هر چقاسی یا باجار قامش تو مجاره مجی او بگو جویلا سالای هاتبول درخستن لی باشخند خوازن کارو خبات شهرداری باجار دربسیه جناز بکن کرم بکوشان باتی بله آرس دمت و هموی تماشاوان رونایی تیوی خوش بش خو ایرول باجار دربسی جوینا سالانه یا شهرداری گل تیدار خستنه شخو ام بیجن الگلک دوران انگو گلک باجاران هات در خستن شخو ایرول باجار دربسیه بدرخستنا جوینا سالانه هلبت ام بیجن به هجمارا اندام و سازین ریوبریا خسر و اندام شهرداری و هروها پارتیان سیاسی و جوان و رخصنا جناجی دوی جوینا سالانه دجی حاضر بونش خو ام بیجن جوین هاتیه دست بکرن جوین دقایق ریزگرتن پشتی سرگیان شهیدا هات راوستاندن پشتی وی شخو ام بیجن آخافتن هاته کرن و همان دمی در راپور هاته خواندن راپور سالانه چیکار و خبات ام بیجن شهرداری دربار باجار دربسیه ده هاته بو کرن هاته خواندن گیمانی ام بیجن رخنداین هاته داین گوری ویجی ام بیجن سنفیزیون هاته پیشکش کردن درباره کار و خبات شهرداریان یک سال که کار و خبات کربو جبو خدمت جواکی درباره ویم جاره ده ام بیجن گلک کار و خبات شهرداری جهابون انگو ام بیجن گلک ماسیجی همان دمیده درکتن پیره یعنی خبات اله کمانی زحمتیش درد کبه جبوکو ام درباره وی جوینا سالانه ده بهتر ناس بکن کارو خبات وان ام بیجن پروژه وانی سالا بوری چی بو ای سال وی چی به درباره وی ده نها میوانک مرا آماده او جی هفسروکا شهرداری گلیا باجار دربسیه ام بیجن عقید مستو او جی مرایه دست بکی دمات خوش به اف درخستنا و جوینه هلبت گلک و تیویجی هیاب تایبت ام تخوازن ناس بکن درخستنا جوینا سالانه یا شهرداری گلیا دربسیه تایبت هدف و آرمان جواد چی بو درخستنا و جوینه ام بیجن و گرینگی و چی به نقاش و چی به سر وقتی و تمر راک هینه کرم سلام ورش خوش بو تواهش بو تواهی تماشاوان قناه رونایی تیوی سر و سر جوان هاتنه شخاب راستی اف جوینا اصالانه وکا شهرداری باجار دربسیه یا گل مدخواست کارو خبات گود درباره هاتی کرند درباره و صلاحانه به تواهی یعنی الباجار دربسیه مخواست ام به جواکا خور به پارتی خوی سیاسی و به سازی میر به بریا خسریه باجار دربسیه ام بوان بار وکن لگوری وکا پروژه می 2025 گهان کیجان استه گلوب داوی بون بداوی نبون باوانا به گشتیش خو هم جی تجی ده چه پرزگریکن ام بیجن دروشک اورته گو هات درخستین وک شهرداری کاری بگول سرویس کنیا کاری بول گوری وان پرزگریک اورته گو درکتن کاری بول سرویس کنیا اف روشا هانی به گشتی ما خواست هم وک ما گوت ام به جواکا خاره به کومین خاره به پار وکن لگوری وجیش خو دوریجی ام لنارین وانجی گهداری بکن گلو چپی وستیا چه هید دما بيد جو غبني بيشكتي ورن افيتن جو ام بهفر ام قارب مثلا تكلدار بن وق ام بيجن تنسيقه كبيتر خورتر دنابرا هم جلد ودنابرا شهرداريه يعني وقو هند زانش خويا شهرداريه قال هل بد بيت تكليني پر خورت دنابرا قال وشهرداريه هبه جبي وج وق ام زانن شهرداري بتانا خو نكاره غبني بيشكتي باوجي همجي گلجی اینکه و تیمی دوان استنگیانا دیجان بکدام اگو هر دو جیجی به هفر علی کاربن هل بد او استنگی گو ام بیجن ایدی وکیم ببین یعنی شخوا بدرخستنا جوینه هم راپور جهات نخوندن کار خابات وی بساله ام ناس بکن پروژه وی سال بوری چی بون پورتاسی یعنی گلک پروژه هاتن درخستن جبو کیمانی مثلا ام بیجن تایبت جبو گلین آنگو باجار دربسیه ام تخوازن ناس بکن پروژه یه سال بوری چی بون
شخو راست اللي جمع وقت باشار دربسية قالك بروجه هبون إذا 1025 يعني وقت باشار دربسية راست دمك يعني كرد دست بيكر يعني بيجن دست بيكر دست بون بروجه خوي كرن بداويش خو بروجه جي بقشتيجي بداوي كرن هم ام بيجن لجمع بروجه هبون هم زفته هبون بروجه زفت هبون لجمع بيجن سريا يا قامش لو عمود الوي دار هاني هبو حطا قندي خشفيه همجي يا كادني بروجه كدني زفت جي هبو اوجي حطا قندي هندري تليلوني حطا داويه قندي تليلوني بو اوجي دور 6 متر يبو هم امبيجن بروجاكي دنيا اللي جمع هبو او جي زفتي بود نبرا دغون دادا بو دوار بون يعني ريني يعني براسي قالكي هاتم روخاندن ايدي يعني ملت بر غازني وان هبون او جي قدر 6 كيلومتر هبو او جي مبداوي كر اللي جمع هبو بتايبات وجه هند زانن يعني دقالك باجار نبا كروجالات سوري دي بتايبات دم هافيني دي دوارزي هافيني دي برزغريك افي قالك اجي هات كشاندن اللي جمع جوك باجار دربيسي او جي هناك بعرا ما جي دواد هبو براستي دي يعني ما جي ايش يقولوا كشاند هافيني دي قولي ما هات ورا كريش خا بروجاك ما يهبو اللي بدار هاني خطه دعميه افيل بتايبات جبر قد باجار ما دربيسي دي تاخي شرقي او ايروجالات وكم ديفيجن قال لك ايش افيك شاندن او جي ما شارك يعني دهافيني دي خطه دعم كشاند او جي بداوي بوم لجمع وكيد نجهبو تديش خوا دما قاف قد به هم سبب بنجهين جيبو كهرباء بو لغوري وجيش خوا ماسم مولد او لغوري بروجي خوا انين همجي ضغطاس بيرا بروژه ما وکیده 1025 براستی او بگشتی بداوی بون پشتی وجهش خواهد جوین دیسا بگل راحت شکرین لگوری و پیشنیاری گل نرینه گل جهاتن گرتن او پروژه جهاتن حاضر کرن شخواه ما بگشتی جی تمام کرن مرا کرن باکر رجالات سوری لگوری وجی عمل بنده اری کرن آتدی باکر رجالات سوری نکتاگو ده 1026 ده ام دست وان بکن شخواه پروژه جی هلبت دبیگ پروژه نی گو پیوسی گل بون هب یعنی ام بجن وقت پروژه نی سرکابن گو روشنی اورتت درنك هبن يعني ام بيجن مثلا انا كا دريه گنداوان د پرن هانه كا مثلا بيجن د دستمه پرورده د پر استنگيوان هنه زارو كي دي بي خواندن دي منج سدم جي چي گو ما مستا يا جي ام بيجن عربي گون ما مستانا بفن وان دبستانانا السبب اوان يا جي ام بيجن حجه توان دبيجن والله رينا خوشيا جبر في كهاني ما افت شهنه جي مدايه بيشيا خو گو امريه ام بيجن نبره گنداد نبره باجار گنداد امون جي داوي بكن همجي ام بيجن برزگريك افي گو دي سب مر دوباره نبه پروژه اولو نرینه ای جواکه نرینه ای کومینار نرینه پارتی سیاسی بگشتی مر شخواه ما بر بچاف گردن يعني نها يعني برسا هري جرين جافا شخواه دربسي بآوا وجي خويا يعني ديارة قالوا هجماري كي ولوس امبيجن بگشتی هجمارا چند بیر دربسي ده هنه انگوه سالا پیشیا وده هوني بيرا چی بکن آن پروژه بيرا خلاص بونه؟ شخراس انا كوك ام بيجن باجار دربسي ده 15 بيرن جي 14 بير خدمت دن یک جي او به تمامی هاتی رو خواندش خوان هانا کام پروژه کی نج را کری گو بیرگ نج منا علیمه شرقی ایدی یک جار یعنی ام بيجن او پرسگری که هانه ام بس در باس بن یعنی دما گو به 15 بير به تمامی ایدی او پرسگری که ام بيجن اوی نامین یعنی دو در هانه ده باشه شخو جهه سرکفتنه یجی پرسا داوی هدف و آرمان جوا انگوان بیجن پلانامه و دم پیش ده جبو سالا پیشی چیه بتایبت تشتا هری گرینگ و بالا هر کسی ام بیجن هر گل بالا وان انگو پرسا وان او ریا اورتا ام بیجن در حسکی و تدر بسیه گل او ریاجی وری چی کرنه انگو پلانامه و چیه شخص أنا صلاة أبد شخوات دسبيك أم بيجن بيلانا ما تنسيقك بيتر خورتر شيء بدنا برا شهر دارية دي شيء أم بيجن نبرا جباك ده أنا وكن زان هنا كيش در نوجه قلت لك شاندنها أم بيجن جالية باقية دي جالية هدر كرنا أبد دما قو تنسيقك بيتر شيء بدنا برا شهر داري وجباك ده هدي ووعي بيتر ببي أو هدر أبي أو شوبا قولوا هما بأم بيجن برنجك يعني فوضال بأبد نامين يعني أيدا برزقلك تنشهر سيركرين دما قو تنسيقك ببرنجي هني وري شكرين شخوا ام بيجي رياضه يا بنجهيني اقوش حسا كتاب باشر دربسيه او جبراسي دي دراسات دايه لغوري يعني ازنابج ام نكارن تكاز بكن انه قولوا غور شيكرين بس لما ام تكارن بيجن يعني سدي بيكي بنجيجي اولو يعني بيكي جي غوريج حسا كي حط دربسيه او دي برجابري وي درباس كرني يعني بيجن ان شاء الله دي صلاه بيت غيرك او جي ور شيكر قالك سباس وسركفتني جبو خبات وتخاز سير جاب بله اراس شخوا
وەکی میوانە مەژی داخۆیانێکردن gelek proje jî çêkirbûn di heman wextê de em bêjin planamê wan di demên ango salên pêşî de gelek xebat gelek zehmetî êş ev dê salê borî derketine em bêjin wê di salên pêşiyê de ev tiştan derbas bikin û gorî xizmeta civakê be gorî em bêjin razîbûna civakê be tu pirsgirêk dernekevin li gorî wê ev kar û xebat û gelek em bêjin xebatê em bêjin bîran ziftan ango gelek xebatên dinê şaredariyê girêdayî şaredariyê di derbarê vê de jixwe em bêjin ev civîna wanî salanê ta ku zehmetiyê xwe derbas bikin û projê xwe ango gavên xwe nû bikin belê بله سارا حسن گلکی سپاس جبوت و میوان ته سر پاروکرنا وان آگاهیان دیاره جوین جاره کدن پشتی نابری دست بکر لو ما نخوازن زیادتر وقت وانجی بگرن گلکی سپاس جبوت و تباوی کی زندیش باجر دربسیه به مر حاضر بود